9 minuta do ponoći, a još se radi. A sad već 8 minuta do ponoći. Ajde, odite malo gore, tako se radi. Možeš ga malo otvatiti, što je radi? Držimo ljudima u Hrvatskoj malo ljepote našeg kraja, štićenih krajeva za nacionalnih parkova. Razumili smo se na Beljadnici na Velebit. Nešto od naših fotografija možete vidjeti ovdje. I sve svoje fotografije uploadamo na fotografiju stranicu koja je za Facebooku. A ovo drugo, ovaj plavi, to je znači letak na Griffon centru za zaštitu i zbrinjavanje kuća Radovca. To je 2014. To neće biti toliko burno, djevče. Neće ništa. Hoću. Hoću. O, jest. Ajde, možete. Evo, poslušat ćemo, dođite, poslušat ćemo tu nešto. Evo, mogu vam kratko reći za što su me poslali. Ajde da čujemo. Izvolite. Hvala. Evo, to je novo otvoreni centar Griffon, smješten 8 km južnije od Senja. Ne znam da li ste čuli, prvenstveno rehabilitacijski centar i centar za zaštitu ptica gradivica je bio, to je primarno za supove je bio na Cresu, na Belome. I onda su ga zbog što financijski, što zbog većih mogućnosti preselili na kopno. Centar je sada otvoren jedino preko u ljetnim vremenima, u ljetnim mjesecima. I edukacijski i prezentacijski je interesantan, pogotovo za đake, zbog toga što imaju predavače tamo.